Dans la vidéo ça, nous allons apprendre qui j'en commandé un monde, qui côté le sorti, qui côté le rete dans 9 langues. Si vous êtes un natif, pas hésiter à dire son pensée, quittez un commentaire, likez, abonnez et puis partagez. Qui côté au sorti? Moi sorti États-Unis. Qui côté au rete? Moi rete New York. Where are you from? I am from the US. Where do you live? I live in New York. 你来自哪里？我来自美国。你住在哪里？我住在纽约。आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिका से हूँ. आप कहाँ रहते हैं? मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ. De onde você é? Eu sou dos Estados Unidos. Onde você mora? Eu moro em Nova York. D'où venez-vous? Je viens des États-Unis. Où habitez-vous? J'habite à New York. Woher kommst du? Ich komme aus den USA. Wo wohnst du? Ich wohne in New York. Shushin wa doko desu ka? Amerika desu. Doko ni sunde imasu ka? New York ni sunde imasu. ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos. ¿Dónde vives? Vivo en Nueva York. Min aina anta? Ana min Amerika. Min aina anti? Ana min Canada. Aina taskun? Ana askun fi New York. Aina taskunin? Ana askun fi Toronto.